kia nei te kōrero a Merlin, ma, don't screw the crew. You go, mihi time. That was timely. And then, who knows, Machu from 660 could do it. There was a moment there I was thinking, these guys are going to make the matatani. Yeah. What a story. Yep. Ki te whakakōpani i tēnei hōtaka. It's our season e te whānau. Piki mai rā, kake mai rā, hoki mai rā e te iwi e te whānau ki tēnei hōtaka hirahira o Haka yarns. Ia, e tika ana, kua rua wiki mātou e tā moana. Heoi, kua hoki ora mai, kua hoki hikaka mai mātou te pai kōrero. Kia ora. Kei aku taha. Chey Milne, kei te pēhea. E ora ana, kei te āhua hikaka, kei te rongo hau i te mauri, kei te rongo hau i te kaha, kua pai tērā whakatā, tērā tānga manawa, e rangi kua ora, kua ihihi ake anoho ki te mea, kua tā mai he manuhiri pai. E tika ana, kua waimari e tātou katoa i tō tātou manuhiri Eugene te mara. Kei te pēhea koe. I ora pai ana, tēnā koutou ko whai wahi mai nei ahau ki tā tātou kaupapa. Kōrerohi a mai nā reira, kua tū koe ki e hea kapa, he kai waiata koe ki tētai pēne. Ai. Ka te ake, tēnā tātou, ko au tēnei, ko Eugene Tēmara, no ngā waka matua. Tainui te aroa mātātua. Kia ora. He kai haka au, te kapa haka o Ngāti Pakaue, Ai. hoi anō i roto i ngā tau. I pakeke mai au, i roto o pōneke, Ai. i roto i ngā kapa o reira. Nā reira, kai te hīkaka. Pōneke, taonga mai tapiti. E hea tau koe i roto i tērā kapa. He foundation member koe? I tātou 2007, hoi anō i Kia ora. tātou 2006 ki taku mō. Kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora. Yeah. Pēhea to hoa, foundation member ia? Kau, kōrua tahi, tīmata i te wāori te. I mōhio kōrua kia kōrua anō i mua i tērā? So nā te kapa kōrua i piri ai. Ai, kia nei te kōrero a Merlin, ma, don't screw the crew. Hoi anō. Hoi anō, ka rua ke te taipāti. Yeah. E rite tira ki te tahi tohu, eh? Don't push the button. I'm pushing the button. Ka pai te whānau rawe nei pahu, engari ka tōtika atu ki te kaupapa o te rā, ko Waitaha. Ai. Ai, ana he huhua ngā kaupapa i hua ake i ēnei wiki kua taha ake. Ana, ka tīmata ki au. Kāre moe hea te take kei te tīmata mai koe kia hau, e pāhi nei te pāhi o i pera. Hoi anō, he nui ngā whānau e pātai mai ana, especially te tūnga o te puehu, ne? E hara tēnei te kōrero matua e hāngai ana kia Waitaha. Hoi anō, i roto i ngā wiki, i te tū te puehu, i roto i etahi tūāhuaranga i runga i te social media. E kāre au ki te pīrangi ana ki te kōrero, kāre mātou i ata whakakore ngā hōtaka mō taua take. I te harare arataua. Ko roa he whakatau ana ko ēnei wiki he rua. Ngā wiki, me hararei tātou. Hoi anō, mātou. Hoi anō, te tū te puehu, whakairi ake tō tātou tangata. Te teirei tētahi pōhina, ko Kiringawa, te papa. And kaore pīrangi ki te hahu anō i ēnei take. Mōhio anau kaore hoki a Kiringawa i te pīrangi kia hahu ake i tēnei take. Hoi anō e mōhio anau. E aroha anau kia Kiringawa tino. Bro, I mōhio hau ki tēnei tamaiti no te waia e pepi ana, ne? E ringi e mōhio anau kei kua tīmata ngā kōrero i wanganui ēnei whānau e rua. So he pai tērā. So pai te rongo i tērā. And e pai te... Tino pai kia hau te kite atu, e kōkiri whakamua tonu ana e Kiringawa, kei te whakarite ia me tana whānau mō ngā secondary nets ka tū a ngā wiki e tata e tū mai nei, so kōkiri mā pau, and aha ko ngā tairoa kupe, haere tonu, hey. Right. So, yeah. Sure, before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Hoi anō, Hoi anō. Waitaha, I pai. Karawe. Yes, korua ko kahu e whakawā, Ai. te whakataitai kahu, pēhea ki a koe. Kia ora Eugene, kia ora e te pai, tēnā tātou. Ai, kua rua wiki mātou, ratau e whakatā ana.
I tino pai te hoki atu ki Waitaha, koe nei te tau tuarua ko noho māua ko Chey, hei kai whakawā. Ai. Me taku mihi nui ki ngā kapa, te kaumā iwa. Yeah. Te kaumā iwa i tui te rara. Koera taku feedback. Yeah. He tini rawa tira. Especially mo te rangi kotahi. I mutu tīmata i te, like, takiwa o te warukraka i te ata. Kia ora. I mutu i runga mātou i te atamina mo te prize giving i te takiwa o te iwa. Yeah, waru, yeah. He rā roa tērā. And like, i wehe mātou i te takiwa o te kota ki te tekau, tērā takiwa. And he rā roa tērā, kaua noho nei mō ngā kai whakawā. But this is the kicker, right? And because i ata whakarohe rātou a te nuinga, really, ko ngā, you know, ko rōpū tautoko i te pito tuatahi o te rangi, and then ko ngā kapa matua i te wehe ruatanga. Hard for the likes of Ngā Manu a Tāne, ko rātou pe te kapa mutunga, and mō ngā kaiwhakawā, and kaore au i te poor me scenario, but this is just the reality. E te whānau koutou kei te whakarite i o koutou whakataitai, the judges were pooped pai te mutunga o te rangi nea. And mo te kapa pene a Ngā Manu a Tāne, he kapa matua tēnei mo te rohe, e hia matatini, ko tūnei rātou. But hard, you know, hard to go, wow, because you've just sat through 18 groups in a hall. Ai. And, hey babe, am I on my own waka? You were on some waka there for a little bit. Hoi anō. But that's the reality, eh? Yeah. He rā roa. Nā, i kia tua hau kia whae rānui, ko whae rānui te hea mana o te komiti o Waitaha. Kuia a tāhua. Ka mihi nui atu a hau kia ai ki te komiti. Ana i ko ngai tahu anō hoki i kuhu ki te āwhina i te taha ki te atamira. The stage was beautifully set. Ngā raiti, but broadcast-wise and stage-wise, it was a bit dark on those sides. Ka rohanga, te iwi, ngā pito o ngā rārangi. Engari, from a judging perspective, ka mea tau ki aia i ua tērā. Te noho kia whakawā tika, ne, koeira te mea, kei te pirangi kia tika te whakawā, and e whakapono anau i pērā mātou ngā kai whakawā, engari i ua hoki te noho. Kamatu, just one little thing, I think they did the schedule, and they didn't include Yes. the turnaround times for the judges, so they thought, oh, this looks all good on paper. We can fit it in. We can fit it in. We'll be finished by 6 p.m. By the third group, they came to us and said, oh, you guys are behind time. Then they realised, oh no, the schedule is wrong because we didn't include back-to-back. The turnaround times. Long day. Yes. Well, hea koranga. He akoranga, kaua mo, e hare te mea he akoranga mo maua, i ringi akoranga mo ngā rohe. And this is what I'm also starting to, kei te whakaaro hau. Hea i ko tahi rai, ne? Why did you do this? And I was thinking, probably budget as well. I roto rātou i te stadium rā, he bill anō tērā, ne, mo te pack in and pack out, so that's 3 days me utu rātou i te mea. And then, so really, if you're trying to go 2 days, well, he tapiri hanga tērā. And tērā pēr scheduling, kaore te wātea te stadium. I'm not sure, I'm just, akoranga e mōhua anō, Vector Arena, mō Tāmaki Makaurau, kei te mōhua hau, he nama tērā. Ai. And so when you're trying to squeeze it in, Me whai tonu pēr i taua huarahi te mea ngā kai haka, e hia kēnei ngā marama e whakapau kaha ana. yeah, but that's he piki bill tērā. An extra day, you're talking possibly $10,000 to $20,000. Where does that come from? Te wā o ngā kai haka, kei te hihia kia tika. Ai, mōhua Yeah. nau. E hia marama. I know. Yeah. Anyway, whakataitai o Waitaha, anei ngā hua. Ai, Tuatahi Te Ahikaaroa, tua Kōkō Tangiwai, tua toru Ngā Manu a Tāne, tua whā Rukutia, tua rima Te Pao a Tahu. how whakaaro pau? Tōna pai. Tōna pai? Yeah. Kare whai wāhi ki te māta ki ngā kapa katoa. Yep. Hoi anō ngā mea i eke. Ai. Rawi. Ahikaaroa, e miharo rātou. Miharo. E miharo rātou, e māku kia koutou, Ahikaaroa o tira te iwi kapa haka. I reckon Ahikaaroa mena i tū rātou i roto i tētai atu rohe.
ka eke tonu rātou, kaua ki te wikitoria-tanga, but ka whai wāhi tonu rātou ki te matatini, maybe not in Te Aroa, but in most other regions ka whai wāhi tonu rātou, they were mean. Yeah, i rungo i te energy, eh? Yeah. Rātou katoa, i kite i te whanaungatanga i waenga i a rātou, ki runga i te atamira. Yep, and you know, tō tuahine bro, tino kite anau i te tāpirihanga, o a te ngāwari, makaira, anō hoki, i a rātou tētahi atu wairua, kaore au i tino rongo i te rātou regionals. Yeah, so that's good, they were mean. Rā anō hoki roto rā. Yeah. You know, there's something going on there. Yes, ana ko Thomas hoki tērā ne. Oh, yeah, Kaua absolutely. i tana kapa ki tawhiti. Me haro, koe ia hoki toa i te wāhanga kai tātaki Tāne. Ai. Yeah. Me mihi nui ki a koe e hoa. Kei te kite ahau, nōna tēnei kapa i ēnei. I te rātou regionals, tukuna ngā reina ki aia, I roto tonu i te kapa. And maybe I'm totally wrong, so aroha mai. But I roto ētahi atu o te ngā tautohito o te kapa, I ēnei, nōna te kapa. Kei te kōkiri ia i ana kaupapa. Ai. Kei te, they're doing the meta thing well. You know, kei te rongo hau i te ngaitahutanga, but kei te rongo hoki hau I te pāreka-rekatanga o te kapahaka. Etahi wā, sometimes the iwitanga and pāreka-reka kapahaka don't quite mix well. Yeah. They're doing well. Yeah. Ka kite hoki I te whakaute anga kai haka ki aia. Yep, Yeah, he mea nui tērā. yep. Yeah. So, mean, ka pai ahikaaroa o whakaaro? Nā, I tino eke rātou. Ko te painga wēnei kapa, ko tono atu ki o rātou hoa ke hoki atu. Ai. Ki haere ki te taunaki, ki te āwhina. Ai. Sai te ngāwari mā, rawi. Yeah, bro. Yeah. And just the ability to have some critical eyeballs out front. Ne. Kaori I te tū. Yeah. Eyeballs kei te mōhio ki te taumata. Koia, Ai, ei. koira te mea matua. Ai. Nau kapa haka. Ai. Koia. Ne pēhea te whakatika-tika ētahi wāhanga. Koia. Especially mea ko koe te kaiako and you're on the lines. Well, Koia. he He ua, ne, Yeah. ei. Yeah, the ability to be out front, kaori te tū. He tāpirihanga nui tērā. Yeah. And then, of course, it's not, harei te mea ko te ngāwari me makaira noho nei, you still got Tauira there. Yeah. Tautohito. He stood in the finals before, you know? So, harei te mea, it's all on them two. He's got a kāhui out front, eh? He tāpirihanga nui tērā. I think Ahikaaroa will be te taumata. Yeah, bro. O Waitaha mō ngā tau te haere ake nei. Yeah, bro. Kei te rongo au tērā. Ka patuarua Kōkō Tangiwai? Yes. Yes. They had an interesting haka. Let's go straight there. Yeah. They were calling out I te karanga rātou I ngā ingoa o ngā kaihaka I tupu ki roto, kaua I te Waipounamu, I tupu ki roto I te rohe o Waitaha, you know, o tautahi. Kua haere ki rohe kē ki te haka. I found that was funny, personally. Yeah. Did you think anything of it? Nah? Kāre jump out there? I reckon this is my take. Get him. I te karanga rātou I ngā ingo o ngā kaihaka. Taku whanauka, e roto I hekinga, moni. Ta Hakaria boys, up in Muri Whenua. And e tika ana te whakaaro, ne? Nau mai hoki mai. But kei te kōrero rātou ihu ki te kei, mā mena ka hoki mai tātou, koutou ka angitu tātou. But they're calling out people, like if they went back into Kōkō Tangiwai, would you fellas make finals? And I think not. Ka aroha, you're calling out these young'uns, you know, by name on stage. And these young fellas, they're just trying to do mean hakas. Yeah, e ki te hoki au I etahi pōhi, whakamārama awatea poka I rongo I tāna ingoa ki te haka. Yeah. Ana ka tuku I tāna whakamārama ko hoki atu ia ki taranaki ki te hapa I tauakapa I tāna iwi ona. So yeah, ara ngā mata o te tūhei māngai mō tō iwi. They were good. Yeah, he nui ngā uawatanga ai te hoki atu ki... Piki Bill tērā. Yeah, ki te Waipounamu. Nō reira ka mārama hoki, hei kore ai te hoki ngā. And I would imagine, and again, ka rau te tino mōhio, you know, kei te awa mōhio.
a monima, he's just hanging out with his bros. He's like early 20s. Kei te kohi whea ko ia. Tērā pā hei ngā toru te koutou, ka hoki ia. Hey. Waka marama, you know, whā te kau te pake ke, wow, me hoki Yeah, atu. me hoki koe. Yeah. But the bros, kātahi anō rātou ka tīmata i te ara. Hei mai. Nā, so, tāku, koutou mā, koutou kei muri whenua, whoever, well, everyone, maybe iwi me hoki koe, well, you know, everyone else, kohi whea ko. Mahi tonu i o mahi. Kau e whakarongo. Nā, pono. Kau e whakarongo ki. Ēnei, mahi tō, kei te pai a koutou mahi. Stay in hikinga, kohi whea ko, hoki ki te kāinga i te wairite ana. O pai, whai wai au te whakarongo o te mātaki te o Haka. Ki au, i kite au o te kapa o Kōkō Tangiwai, he momo mihi ki a rātou. Nau te hunga i pake ki reira, ko puta atu. Hei te wāpea ka hoki atu ki te tauna, ki hoi anō i tēnei wātonu, i tukuna ngā parirau ki a rere, so let them go and do their thing. Ai, ko hi au te mihi ki aku whanaunga no te whānau pōmare i tū ki tēnei kapa, ki noa tāhua kōrua. Tētai atu take Kōkō Tangiwai, e rua a rātou kapa. Ai. Kōkō Tangiwai, Kōkō Kahotea. Kahotea. E pai ki au Kōkō Kahotea. These young'uns, it struck a chord with me a little bit because it reminded me of the manuhuia type thing. Just these young ones just Having fun. having fun. Ai. Yeah, let's dress up with our kakahu. Yeah. Hey, they're pretty cool. Ngā tāhua. Like, I mean, probably, at least you got that vibe from them. Ai. I kaha ke rānei te kapa o Kōkō Tangiwai o Kōkō Kahotea ki a koe. Pai ake ki au a Kōkō Kahotea. Ai. You know, like if we're talking hakas and marking, Kōkō Tangiwai would be better. But Kōkō... Someone that made you feel something. Yeah, Kōkō Kahotea. I was like, whoa, good on you fellas. Yeah. Top marks mo te ngana. Hey. But I don't know. How o whakaaro? I ki te koe i a rātou, bro? Yeah. Babe, how o whakaaro? He mihi ana ki a Junior, ki, Yes. ki tōna hoa wahine ano hoki. Oh, she was mean, eh? I eke a Kerry Ann, ko ia te, me te kaitātaki o Ngā Manu Ngā a Manu a Tāne. Tāne, Ai, Rāua tahi. E mihi ana ki a Rāua. Junior, kei runga ia i te komiti o Waitaha, e rua ngā kapa, ko ia te kaitātaki, ko ia hoki te kaituhi, nā reira He had the biggest, pōtai on stage. That's right. And he's wearing multiple pōtai off stage. That's right. So, e So, mihi yes. ana ki a koe, bro. Kamatu ko Kōkō Tangiwai, tā rātou tuarua tēnei. And ka miharo au ki te ngā kapa pēnei, kua kei a rātou tetahi anō kapa. Nā reira, he tohu, they've got a feeder group as well. Ai. And te ahua nei kei te pakari, ne, te haka i roto i a Waitaha, because they've got 19 groups. And I think koeira te aronga i tēnei whakataita, i pirangi rātou kia kaha, kia whānui, kia nui ake ngā kapa. Kua rima i nāi ka whai wāhi atu ki te matatini. Kei te rere ngā kōrero i waho atu i te iwi. Me nā rānei me aro, ki te nui o ngā kapa, ki te kaunga rānei. Ko ngā kōrero e rere ana, hoi anō ka mihi, tērā, ka mihi ki ngā kapa katoa i tū. So ko Kōkō Tangiwai tērā, whakawhiti atu ki a Ngā Manu a Tāne, ne? Ko Yep. rātou te kapa tuatoru i eke i tērā. Yep. Whakataitai. How o whakaaro? Yeah, Tahu, well, harihuri tau ki a rātou, e rua te koutou. Ai! Wow. Yeah, i rongo i te kōrero i te karanga, kua rua ngā huru tau tēnei manu e rere ana. Ai. Like, yeah, he a tāhua. I mihi a rātou Ka mihi e... a rātou. It was buzzy too, because i mihi a rātou e kōmene i aia e tū ana i roti te kapa o Kōkō Tangiwai. And then everyone clapped. I kōrero ana mo kapa, mo tana actual kapa. Oi anō. What I appreciated mo tērā kapa, they came up with a bit of a bang, ne? Kamutu tētai atu me pai. Well, a lot of teams should do this. Kaore I mihi. Muri mai te whakaeke. Straight into the mōteatia. I like that. Pai. Because the bro, ko tūtaki māua I roto I ngā tau tō rātou kai tātaki, I ringi, hara te mea tino mōhio māua kia māua. But e mōhio anau, tae ia tēnei mea te kōrero. Ne? So you would think
Okay, my turn to kōrero e te whānau, but nah. Ba-da-da-da-da. Straight into more tete. It was good. So that was what I liked about them. Yeah. E tai tangata kaori, e tai anei. Yeah, that's what I mean, eh? Te nohongu. So, That's what I mean, eh? E tai wā. Hey, you go, mihi time. No, it was timely. It was timely, Chey. Like when I te wai, we were all a bit like, oh, and I think that's what I aroha hau ki tēnei kapa, because you're right. We were at kapa what felt like 30, but you still, Close. 19. as a judge, you still need to make sure that you Yes. give them the same amount of energy Tika. as you did to the Tika. kapa before them or in the morning. Te taha ki te reo, Ai. I tino kitea te rai roto i ngā scripts, ka kitea i roto i tā rātou kawe i ngā kaupapa, ka mihi a koutou, i te mea kei te mohio hau, kei te whakawhana ki koutou i te Yeah. reo i roto o Waitaha. Koutou katoa nā reira, kei reira tonu a Ngā Manu a Tāne, ko Kōkō Tangiwai mā, he peka no tēnei kapa, kei reira tonu, te pāwā Tahu mā, you know, because some groups come and go, but pēnei Rukutia, who are our new group, but Kei te tika koe ai, babe. And I ko kōrero tātou i tēnei, and bro, me kuhu mai koe i roto i tēnei, i te mea tāua, i whanake mai i roto i tēnei ao, o ngā kapa, e ke ana, in the offstage type of things, ātuhinga nei, āreo nei, te whakahaere i tō kapa anō nei he tarahiti, ngā structures, e ke ana, ne? E ringi kaore pia tērā e translate pai ana ki te atamira. And I don't know, pēhea, is it just, you just got to keep going? O me panoni marika i te kai tātaki, or like, you know, what how te huarahi e angi tū ai koe? I reckon, piki tīma. He ringa raupa, he ringa āwhina. Kia māwehi ki wana rōpū. Mau tēnei wahanga, māku tēnei wahanga. Yeah. He rauringa. Me tō mai koe i ngā iwi o waho, o me whakapono koe ki te kāhui iti kei a koe? Wow, iau I pōneke, ko te kāhui iti tērā I whakahaere ana. Engari, ki roto o te aroa nei, ko te iwi nui. True. Mind you, ia koe I pōneke ko te kāhui iti rā, what a kāhui. Oh, yeah. Hey. You got wi wehi ai whati mai ana I wakahui I a rātou I te... They were mean. Yeah. Hey. Oh, you know, pai, cause ka waia tuia ki tāna tuahine. Yep. Ki antiwiki, ka peka mai ki te kāinga. Yep. Korobab, ka hara mai. Yep. So, Yep. pretty waimari e pui. Yeah. Rukutia. Mihi ana kia rātou. Ai. Pai. Yes, mai o hā ai. tō tātou kai whakamaori. E mihi ana hau ki tō rātou maia. Ka mutu e mihi ana hau I te mea, kitea hau te whanakitanga o tēnei kapa. Tārawe. Ne, I te Waitaha Regionals, ko rātou te t-shirt group, tū tuatahi, e rangi ai nei, kākahu mai ana, ko tupu te tira. No, and honestly, tērā kapa, they did nothing cheesy or tragic. I pai rātou. Pai ngā rangi. Simple. Simple. So, no, mihi ana kia rātou. I really enjoyed them. Ai. Ana he kapa I hua mai I Otago net, Ai. te wānanga. Yeah, ngai tauira. Oh, no. Te rōpū Māori. Well, see, because kei reira, ngā Māori, te whānau o Kiri Ngāwama, ne? Ngāti o tākau, ne? Ngai Tahu, e rangi kei reira anō hoki a Ngāti Otago. Nā, Kellyanne tahi nā kua piri ia kia Tawini White, ko ia te kaitātaki wahi, ne? Se Kellyanne mā, and kei te rongoa hau, nā, mō koutou kaori te mōhio, ko te Kellyanne nei, ko ia te tehi o ngā tautohito o te kura Māori o ngā tapuai, ne? So the tunes remind me a lot of those tunes. Now, mō koutou kaori te tino mōhio, OG Angi 2 was actually really, Taku Te Tiro was really like a Ngā Tap team, really, and Mangere team, which was Perema, I ngā wao mua was really Ngā Tap and Pere and Mangere. So
Those are the tunes that kei te rongo hau I roto I tēnei kapa. Kapa I Kellyanne. Yeah. Mahi ana I o mahi. Yes, he pai ki au ngā kapa whare wānanga I te mea, ētahi o ngā hunga, ētahi ākonga, you know, karekau he kapa. So, yeah, so, ana, I au I te whare wānanga I kahataku hoki atu ki te kāinga. Yep. Anei, kua tae rātou te haere ki te gym o te whare wānanga whakaharatau ai, Ko ia. tētahi ai ki ngā hoa. Ana, I ki te hoki au I te kapa o Te Akatoki, ko Ai. Canterbury, tērā ne. They were mean too. Yes. They were, like, I want to say Te Akatoki. They probably had one of the best waitatira Yeah, of the day. I tērā. Ai. Ana, kei te whakawhanake I ngā pūkenga kia tū anō ki te huinga tauira. So, yeah. I kia hau tērā. I roto I tō rātou scripts, I aku notes kia rātou. Me atau, kia tū pato te huinga tauira. E rangi me hoki mai koutou a tī rātou, me whai kākahu. Ai. And no, they were me. But going back to Rukutia, tika tau, mo te uni, and then who knows, Machu from 660 could do it. Hoi no? Nah, they were me. So, kiringawa mā, he nui ngā ngaitahu I roto rā. And same thing, kei te mānera, pai rātou I te ngaitahutanga, me te kapa haka a iwi, you know, mā tāwaka nei. So it's good on them. Ka pai, ana ko te kapa I tuarima, ko te pao a Tahu. I tatatangi a hau, Ai. mātaki a rātou. Kaua, you know, kapa haka tira. But I roto I tērā kapa, ko tētahi tama, piki tama, ko hoani tana ingoa. Kapa haka freak te Māori nei, and he tangata whaikaha ia. Ki tau I te poi nei I roto rā, mahi ana I tāna mahi au, like, kei te mohi au ki te tamaiti nei, ne? And, tāna whānau, tino ngaitahu tāna whānau, I roto I ngā kura reo kei te hiko haere ia me tāna raku. And, ki tau ia mahi ana I ana mai ana, I tohi au, ka pai hoani. Koira I tino, I didn't give them 100, but, you know, I was like, personally, beautiful. Ai. Wa, ka mihi nui kia te pao a Tahu, kaore rātou I whai wahi ki te matatini I te rātou ne. Yep. Engari, nā te whakapaukaha upoko māro, Yep. ka hoki anō ki hopu. Nāna, and e mihi ana ki te tuahine kia ana, kia rātou katoa, ko taua kōrero rā a kahura kua, o roa rātou e haere ana. I want to say, shit, ko wareware tana ingoa. Hana mere raiha. Hana! So te pao a Tahu tēmata, nā te tuahine nei a Hana mā, Corbin mā, I whati atu rātou. I want to say, ko tahitanga me Ngā Manu a Tāne pia, I wehe pia rātou. Yeah, so it's good. So good on them, hoki mai. Ai. Mark, tana whānau I roto rā, good on them. So ka pai. Ai, tētahi tino kapa ki au ko Te Ahikaaroa. Taua trio, a Tahu au, korokoro tūi. There was a moment there I was thinking, these guys are going to make the matatini. Yeah. Well, I penalise rātou ne, nō rā tēnā whānau, ki te kore rātou e tango, ki te kore e tango piro I a rātou. Yeah. But the same thing, the OG rā, tauira I roto rā, and you had other OGs, kaore mōhio whānui ana, but e mōhio anau I roto I te kapahaka o Waitaha nei, kua roe ngā tau tohito. They had, I hoki ora mai tō tātou tangata a rā, kai haka pākia I te stroke I ngā tau ki muri, ki tau ia hiko ia nā no nei he kai tātaki, but he didn't do anything. Hiko ia. It was pretty cool. Tēnā pai rātou. And I want to say, they had more crowd buy-in than probably most of the main teams. I was like, koina tāku e kine, I was like, I te rā, I was like looking around, I was like, these guys might make the matatene. Kua rātou tamariki mokopuna. Yeah. So, yeah, they were pai, I miharo rātou. Ai, ana ka mihi ki ngā kapa katoa i tū, tino pai a mataura, ara hoki te kotahitanga ngā toi o te rangi. Yeah. Yeah. Me tō whānau ngā haue whā ki murihiku. Yep. Mēnei, kei te mōhio rātou.
me kotahi anō a mataura me muriku. Because, yeah. Wehe rua. How te kōrero? Tūkotahi Tōtara wehe. wahirua. Tūkotahi wehe ka ngaro, ne? So, e rā mea katoa. Ai. Kia kaha i te whānau. Yeah, nah, but they did well. How o whakaaro, bro? Mātaki ana koe i tēnei rohe nei, bro? Top tips o waihotanga? O whakaaro, matua? Kei te kite i roto i ngā kapa pēnei a Te Ahikaaroa ma, e hoki atu ki ngā tuapapatanga Yep. o tō rāta iwi ake. E whakapono ana hai, te tūwini reke o kapa haka. Ai. Yeah. Ngā kapa aiwi. A kene pē ua mo ngā kapa mātāwaka, Ai. te kimi taira. Yes. Hoi anō, e kite ana ko te reo te mātāmua i roto i ngā titonga, te whakahua. Sa kene pē koere tētahi mea kai te whanake haere i roto i te tua Waitaha. But yeah, taira aiwi, bro, can't beat it. That's why I agree, bro. Kei te kite ahau Ahikaaroa, they've got the nice mix of ngaitahutanga, or ngaitahutaka, kaitahutaka, me te hakas, ne? And he tika tau, koera pia te rerekētanga i wānganui a rātou me etahi atu. Rukutia anō hoki, you know, clean, but kei te rongo tonu koe, kei te e take ana rātou i roto i tō rātou iwitanga anō hoki. So he tika tau, e whakai anō. Whakai. Would you say, koera te taira o te ao haka haere ake ne, o whānui nei, iwitanga, over hakatanga? O mea koa kite ngā kapa kua tō whakaihu waka i roto i ngā tau. Ai. Kapa aiwi. Koutou, Apanui. Apanui. Whangara mai tawhiti. Yeah, true, eh? True. You got Ngā tūmanako. Ngā tūmanako. He iwitanga anō kei roto rāne. But kia au, everyone's, kai te hoki atu ki te taira, simplicity. Ai. O koera te ueutanga o te simplicity, Yeah, eh? yeah. Me tino, hara i te mea me robot. Ai. But simple, me neke kotahi. Ai. It's interesting, eh? Yeah, because tika tau, simplicity means mana te kite i ngā hapa. hapa. Ne. Yeah. Engari me whakaharatau, koera te hua o te whakaharatau, hoki atu ki te kāinga kia kaua o hapa. But see, I don't know if I agree with that, because I would imagine taku te tūro ki a Kōkō Tangiwai, Tahu nei I drill mai karatou. I feel like everything point was dung, 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 but now kei te kōrero tātou, mo te taumata o ngā kaihaka anō hoki, te āhua te drilling, ne? Ētahi wā, whakapauri ana e koe te nuinga o te campaign ki te whakaako i o kaihaka ki te haka, tērā i te mahi te bracket. Ne, so, yeah. Me tika hoki te tū āpapa kia eke. Yeah. O whakaaro, babe, hea o whakaaro mo te roanga o te tū era tū ahuranga katoa. Yeah, he tirohanga no waho tēnei, ne tātou e mātaki ana I tēnei rohe. Yeah, who are privileged tēnei, kōrero ne. A little bit advanced, but Well, you fellas, but me and Eugene, You done the hard we've yards, done the eh? hard yards. Okay, Kei te kia ora. mōreo mātou. Kia ora. A tētahi āhuatanga I ki te aiau. And I'll be so bold to say that I think if they haven't already, what would be beneficial for perhaps the groups from 6 down, or even maybe some of our 5 that are going to Matatini, is to deliver some wānanga series perhaps on the little things, but that are the big things, and I kira koe ngā tuapapa o te haka. Yeah. And those are the things that we were just consistently picking up on. Ko te wiri tēnā, ko te, you know, and how to blend and sing together, how to move together. Kāre au I te whakawā I ngā kōrero, I ngā kaupapa, I kawea e rātou, kei a rātou tērā. He iwi tino pakari a ngai tahu, well, ngā iwi katoa o te waipounamu kei a rātou, but mena kei te haere rātou ki te papa kia whakawāngia e rātou, ngā mahi haka, me whakapakari pēr. I etahi o e rāhuatanga. It's ratchet, eh? Because, like, ka waka ki te hau I ēnei rungi ngā pepa a ngā kaiwhakawā, I think, come on. Give me something more to, but But that's what happens, eh? Wiri, takahi, koera tētai o ngā mea ki te hau, takahi, like people doing different takahis and Yeah, stuff, and you it just was think, just too obvious E te sometimes. whānau, like,
come on, like, me ngātahi te takahi. Kamatu koiranga mea māma. Yeah. For the kaiwhakawā. So, Yeah. kamatu koira hoki ngā mea māma hei tiroha, but we're so concerned with wanting to have, you know, a really good tune and a really good this and a really good that. But And run from there to there. Yeah. Kia hoki ahau ki tahi o e rātu kapa pēnei te kotahitanga. Ko rātou ngā OGs o tērā takiwā, ne? Kei reira tonu te matua, te hoa o Whaiatihi, kei reira tonu i ei mahi ana i ngā mahi. Tāna pahu patu ana i te mea. Ka mihi tonu ahau ki a rātou. Kei reira tonu tētahi ahi roto i a rātou. They're still doing their thing. Ka hoki anō ki ngā kapa tautoko, urupiki ama, te wānanga o te aroa. Te wānanga o te aroa. That was probably the catchiest tune all day. They had the catchiest tune. Yeah. And you know, ko kōrero tāua o tātou mō ngā whare wānanga, ki te whakaurio. Waitaha had the most. Yes. Nice. Just another inside kōrero from us as being judges is te rā i mua i haere mātou ki te marae o... Ai. Rehua marae. Rehua marae. And we went to the pōheri. Oh, did they have the styles or the groups? They came out ready to go. You know how the pōheri is always the one where you see everyone's off stage. They were all had the stees. Ooh, Kōkō Tangiwai, was it? Had the They hats. all had the stees. They had the pounamu hats. Oh, Murihiku, they all had the gears. The Yeah. off stage. was It started there. it started there? Yeah, And it always does. And I got to take, well, I won't, the te pōtau wairua off, to the bro. They had the whirls going on, and it was afternoon, It was cold. and the boys out there doing the whirl. And I te tū rātou, because I roto, and I don't know, mena ngaitahu o waipounamu whānui, but in o tautahi, nui ngā rātana kei reira, ne? And they like to te do pene. the waire with the pene. But that extends the pōwhiri a little bit, eh? You know? And the bros were doing the whirl, you two out there. It's bloody freezing. Yeah. and I was walking Yeah, past them, and in Morio Kia, I was like, Yeah. and they go, trying to stand tall, but then They they go, Nā, I pai. Taku mihi whakamutunga ki Whaihani. Ai. Ko ia tō mātou head judge. I tino manaki ia mātou. And it's always good to kind of mention these sorts of people because that's an insight into some of the judging. You've got different judging panels, you've got different head judge. I reira hoki a whae terita, and I want to shout out to her because she said that she watches Yes. Hakians. So, tēnā koe whae terita. ko ia te mea tuatahi taua tu māo ko kahu ki te hōtera, and we were one of the earlier ones, ngā rerenga, and I roto ia te hōtera, ka kite ia hauka. Oh! Mea te nui o tō pune i tēnei wiki, kōrori i te kāho. I said, oh, whae, ka mātaki. She goes, ia wiki māo ko taku moko puna. I said, oh, ka pai whao. Yeah, we were talking. So I was like, wow, ka hiko atu wā. Oh, well, kia pai te kai, hiko atu mātua. Right. Fangirling. Yeah. Woo! Sorry, Whae and terita. one more mihi. Ki ngā kapa katoa o Waitaha, because mō tātou, mō mātou I te ika Māui, kei pōhehe, you know, he nui ngā pōhehe pia, engari, e tino pakari ana te haka I tērā rohe. Let's not sleep on Waitaha, on tērā takiwa, and I tino kitea tērā I roto I te taumata haka o Te Ahikaaroa. Yep. Beautiful, strong stand, they look great, and they just came out and showed a winning attitude and āhua, and I think kei te tino piki te taumata haka, kei reira pia etahi āhuatanga, hei wānanga tonu mā rātou, the 19 groups, the way that the event went, but hei mā rātou tērā, and ko wānanga hia tērā I tēnei rā, so e mihi nui atu ana ki a rātou katoa. Hei whakakapi I te hōtaka nei, arā no tētahi whakāturanga ko tērā te auahi ka tū I te pō tonu nei. So, yeah, koira te whakāturanga tuatahi ana ka tairawa atu ki te pō te hatarai, tika ana tērā? Something like that. Yes. Nō reira, haere te iwi ki Ticketmaster, ki te whare tapere o te arawa rānei, ki te pai āhua. I got one more little story. Okay.
Buckle in. I haere mātou ko kahurangi me te whānau ki ahi te reiri e tērā wiki, bro. Ki te mātaki i ngā warriors. Kaori te zuki, but, you know, I rongo tonu mātou kei reira te kapa. Ne? And hine manonu, tō mātou pōtiki, she watches a little bit of league with me, and ko tana kaiako he super fan o ngā warriors, ne? So kei te kōrero rātou mo ngā wās i ngā wākatoa. Tai ana mātou ki te kēmu, kei te mōhio ia ki te o ngā kanohi, and I mōhio ia ki a Dylan Watene Zelezniak, ne? DWZ, I te ahu o ngā huruhuru anō hoki, ne? Tē, karanga ana hine manu anu kapai. Hokinga mai ki te kāinga I runga te Māori nei tō mātou rerenga. Oh, man. And I te noho mātou nama rima. And I ka kuhu mai te Māori rāka ki te hine manu. And I te wehe mātou, kahu I muri a mātou sa maua ko hine. And papa. I kite ia. Koe no te ingo te Māori, DWZ, ai. I ka tau mātou ki te papa ka mātou. Ka pātou, hey darling, te whakaaro, ko papa, ko. Heke mātou, I te waka rererangi. Ka kia tau, ka pātou. Ko. And I roto I taku hine ngaro, I was also thinking of the story, like as I brought him into my NRL fantasy team. Ne Heaps, he's not on your team, but I brought him into my team. And I was thinking about, okay, I'm going to talk about the bloody team. Here we go. Brother, I need you to do some offloads, because you know they hit bonus points. Ira, brother. The tries, kei reira, but you know, just a couple offloads. Ka miharo. And he te whakaaro in the 2 seconds. Because he mua, I said, brother. And he hine manonu, because he te kaore a kau I reira. I said, brother. And he goes, oh, chill. Bro, kapo whakaahua tau. Ai. And in that moment, I was talking about I forgot it was about hine manonu at the time. I was thinking about the thing. But in that moment, hine manonu was in between us. And she's quite a bit shorter. So we had to adjust the kemu. And I did it on the knees. And I'll put up the photo. But I didn't get my story in to the pro. But e mihi ana ki a koe DWZ, reira ia me tana whānau, and he must get this a lot. So I mihi ana ki te momo pene ia rātou, taking the selfies with the fans. And I've always had your fellas back. And you've got a whole nother whānau who are on your team now. So up the was. What a story. Yep. Ki te whakakōpani I tēnei hōtaka. It's our season e te whānau. Ka pai mihi ana kia koutou Waitaha, kei wareware hoki mai anō a popo. Eugene, I rau e te noho tahi ki a koe. Ai, kei te hoki mai I a popo. Ai. Te whanganui a taraka wānanga a popo. Tana rohe. Tēnā tātou. Boom! Up the was. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka yarns. Toits.